Rungo kakan nisun Arab dongeng Ana sawiji dongeng sarkawi ampun grup Timbul Jaya dongeng anak Lorobangi dikarane saidak lan sangen sarang rekara sana Sep Joker sebuah dihatur tapi mokel baik ditipung lanang macekang larang aja dikaya-kaya ora wising bener-bener baik ora dikaya-kaya ini ya nok ya ngayak manara di ketua Timbul Jaya anu bade kaja di pencuk kena cukup kerasa naep kakak kapayan naep etak-etak olahraga antang dibuang panah-panah ning kumpur aja jane masing perang kayo ning maya ya aja dodok baik ya nok ya apa narijal kabogok naoceng lanci Timbul Jaya Paulisa TV Timbul Jaya PRT Ajuma Timbul Jaya anu gaduh kisra saida ditumpuk tanggung jawab ampun dulur-dulur sadaya Asep Joker mangga sira kenang apa bang ning kumpur aja jane masing perang kayo ning maya kamrulan ning pulang kadi Japasa sunak lamun maut ditunggal ajal nih ditunggal ajal walah yen bisa kena putu padanya ya wong ayu Asep Joker anu bagus Asep Joker adei dudu suan bisuk nyamarnya emang yen wong gerak naning sasi Asep Joker srengenge kang melip-lip lintang kalit gomelaring siti gomelaring siti wah kamana wungkul sepuh malas palimanan wis lawas kedang ngomong malang palimanan wis lawas kulak ampun Asep Joker sanajan seorang kabin lamun istiar mapas lamun mana istiar mapas tuh hadir pun laceng Asep Joker ngajalanakeun budidaya urang budidaya ke tukang Asep Joker anu bakeun di sarangan wening ngajalankeun budidaya di sarangan wening
sing jadi kariring dan ngadi la 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 jadi da 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 kariring dan serasa pengetikan tuh digantung mang gantung tengalina karakakeng abdi di kantung di kantun bati nyeriana di kantun bati nyeriana kurang sami memperti harapan derajat aseni aja nisi kumis beracun deui anu bagus aturan abdi teh sono aelong Jakarta aris atau bagus api jaya bos kusen sejawa para Jakarta katuran dua tiga enak kaca birik ngadon mantu ngakari bari iya yuk doi AAM Adibul Jaya Aurisa Bibi Panarija Panajiji Raja Bonsari Naresipati api jaya bos kusen sejawa barat Asep Joker Jakarta anu Adibul Jaya bagus Sariyu ayah gading ketua Timur Jaya pada kacat anu sayang Ayah Mandoradi Ketua Adibul Jaya anu Pade Hajat bagus Pak RW Ujang atuh kurang Sariyu Jokol apa na era warudoyo apa na rijal kabawa noceng lancip Timbul Jaya Aulisa Tibi Timbul Jaya iya Ayah Mandoradi Ketua Adibul Jaya Pak RT Ajum Timbul Jaya apa na Cici Jabon Sari apa na Cici Jabon Sari apa na Ati na Cici Dewi AAM deui apa na Cici Jabon Sari deui sayang deui apa na Cici Jabon Sari mana-mana deui aelong anu bagus katurangan deui agak AAM Adibul Jaya Pak Aris deui Pak Cici Jabon Sari ampun teuing apa na Rijal iya anu sayang deui sayang 1 2 ayah mana Radik ketua Timbul Jaya anu bade kaca aturan deui hoyong di sarangan AAF Timbul Jaya apa na Aisyah Timbul Jaya ayo batur urang Opong Timbul Jaya anu bagus katuran kapayun tarabikan ke awon apa narija disayang-sayang sing
batu mana deh barok tipu tipu oji adek kosan anu mana si koreng gening oleh emang si koreng gening oleh emang lali tedaeng miduli sulaya tina panyangka aem timbul jaya aturan deui apana Aisyah timbul jaya mana-mana disayang deui apana ajeng Lobak Jaya Jakarta apana ajeng aturan deui Api Jaya Pos Kusen Jawa Barat Jakarta deui Apana aja bos logam jaya nosebati aja nih si kumis beracun deui aturan apa yuna deui epot suka jadi anu bageurang yo yo epot suka jadi mana-mana ha oye oye panu angkang sepi pegalang suka teuing lamun tipatan bekat duriang apana ajeng disayang ya yang eta hayu deui apana Rijal angga bogona tipatan bekat duriang yo yo suka hati beli upati apa narija kabagok naon ceng lancip timbul jaya apa narija mana-mana deui menlepat silidang dosan sangkan jangan sauyunan terepikan kawanang sing luyung sabi